Hai no hai lam so firo tai waisa oma ani channel ni through toi ani through podcast ni wilaw no ani hamjak ma ani chubai ani jati bongso ro je muya chawkhui chai tunai ro berma buti chawi je jati snimuri ne ro aw thogya bangui awan khai chanene ni jati ni bongso ni boge ang joto no ani bukhani hamjak ma chubai ang yaparo tinini sal emon sal chini bogoi जों kaisa remarkable sal chini indigenous people ni bogoi tini international day of the world indigenous people ni bogoi tini ni sal palai mungo ang nor no ani hamjak mani chubai ang puila no yaparo जों oma hai jorawo chini tomung snim chini snimung chun pura prithibio to the entire world chung chini snimung chung belai kherinani chung nango tinini boss halo ang je theme 2025 ni 2025 ni je theme rijak mani belai kani bukha nangka ani je podcast channel by 100% milika ina ang wan sogo amboga antini omo ani bukhani hamjak ma by abuni theme ni kichi sanoro by kau sawe kisa jorana na hine ang o jorano tai besanan buskang ang phaipika tini kabama brok chini brok je muya chakhoi chane rok awa tru chane rok berma buti chane rok ni bogoi tini sudu chung tini oma hai salo chung tamo important nang abono kisisa ang kia chair na mu chung non ni buskango tamun ke je theme je rijak mone ang kisa ja naine theme tamo rijak tong oro rijak to indigenous people and AI defending rights okay shaping futures chini je theme je rijak mone ang saimeya chini youth raw na tinini dinoba gan chaboi de mo salai de chamung chalai de jora de paiwi je main theme no de chung wan so ya ui to no awa kisa sa ang nani buskang wa bo theme ni meaning no kisa ang no share khan bo go yang tai baisa phaipika sudu chini chamung nomung chung abo to tongo no nang po nang wo phiaba tini je kaisa theme je borao je nakha abo belai ke wan so thai hinai ang wan so ui mano wan so yoi nango wan so na nango hina ang wan so go boxa sai na AI tamo hinka mo boxa sai se mai na theme tamo amo theme je rijak mone our theme te sai mangla sudu indigenous international indigenous day celebration day ni simi celebration kaiwe tene gan chalawo tong thalayo hemi simi paiwi rikana phiaba oro boro kaisa powerful message theme rika belai ke important ora the indigenous people and AI artificial intelligence AI na tamo himba artificial intelligence jenaki ang last 2-3 wini kai to katabo ang chini boror no ang artificial intelligence bahai khewena ro strong oi manai bahai kana ro equip oi manai hina ang sauta oi tongo ang chesta khai tongo chini broni thaniyo soi de mano phiaba saimiya baksa haino sudu click hawi simi de tongkhana saimiya abo to naro soi nai tong hanke soi se naro lan bo khainai ang wan so go 1% 2% phono naiwi ani omo channel no naiwi snu khana hina wan so go dine omo AI je important bani bukhawo chini blog ni bukhawo balai khewe important now future ni perspective no nahangoi chini generation buskaw na hang ke chung AI ni artificial intelligence bai chung jodi se kurungwi tung yang kai chung snung yang kai wan so go je chini buskang ni snimung buskang ni development dige chung tai ni agai mangla tam kha AI emon powerful tabu business khaina phono
no marketing kaina phono je kuno jaga no kaina phono no AI ni kaisa very crucial role play khainai future ro abo kisana ro wansu de taini kaisa ko oro rikha boro tamo rikha ro defending rights tawo defending rights no ko sanke hai no hai ta sama sa phigano kurui hine wants angke wansok ta tai besa tambo inke chun chun chini rights no chun defend asuk tau phuna ang krau khinu yako chini rights no chun tau fight khano tabu no jora khna tinini jora wo amna sana muchunai chini rights tamoto amna kisa chung focus khai phuma angke saima angke media through to chini rights chini identity chini man thai chini tong thai especially chini jaga je chini man thai chini jaga je chung tau phono chini jaga hini chung himpo se chung kaham khwe chini jaga no chung rights ma yang wi tong aboni je kauno tai se focus khwe chung stress khana ni belai khana wo omo important dewo ang am hai wan sokta tai ka sharpening futures shaping sorry sharpening and shaping same meaning no bahai khwe chung kubu da kubu hai ba ke chung snaiman coming future ni bagoi bahai chung abono shape kaisa kaham ke snamung chung rimano fiaba angkai nugui tongka chini future belai ke dar ang thaunai video bang kobama kau saka ang kobama kau saka chini future chini tamung nai kobama video sang duitita video chung ang khaijak tongo chini ang jai nai nemoni chini futures belai ke dar wansui na hanke baki state no chung compare hanke omo tinta thing chini Tripura chini jati chini je walk bahan chanai borok chok hui chai tongnai borok na bo omo thim belai khen naw hinang ke wansui tongta tinta no nango na chini sing indigenous people simi se chu identity aba identity bore kmai thano chini sing cruise hui tonga tabu ha artificial intelligence to dure kotha artificial intelligence to tabo tamo hina 0.00003 se sai mangko just thaunai wo 1-2 months 4-5 months age gively ni kaisa tamu kaisa image generate I through se brok ro chat gpt ni kisa sa utilize khamani nuzog ha je through entertainment hangke chini bro ro bela koboru entertainment ingke to tani sana ni kaukrui kha awa hai no koboru tini ni salo omna sana musungo entertainment nango fiaba je theme ni je important no chung kisi sa wan so goi bus kang o na hanan ba goi chung nango chung chini future bahai unana chini rights no chung ba ka defend khanai chini generations future o tamo uno abono kisi sa sharp ini leaders ni bus kang o tini media ni bus kang o tani je chini identity no nskang o tani wolo chung focus khana boge chung kisa wan suna chung nongo khaina bo nongo am boge ang kisa sa amono jora nawo kisa norno ang jotono omo kauna ang kasaro am boge na antini omo je chini day international day of the world of indigenous people ni kauna ang kisa sa omo tini oro kasabo je norno chini abo je theme no chung kisi sa chini vision and missions nawe chung bus ka hina chung nangnai ne angwan sogo omo kau thaisa kisi sa sawoi norna ani hamjak mani chubai taiwai sa hai no ang happy indigenous day ano no 2025 ne ani chubai ani hambai jotono no ya phoro hambai